Ragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti masapul mo, Paula, nakong. Umay ko na sa ludsunan no ipapaabang yung kaditi may sa apwesto iti abay ni Mirasol, Antisabet. Kaya't ko mga abangan, no okay lang kada kayo Ay mabalin latamot. Anya ti ilakom aya, nateng tilako ni Mirasol. Iso ati plano kumamot kat aglako ak iti prutas kan merienda. Ay wun mabalin latamot. Ngam anusam ti aguray iti makalawas, ta ipapintur ko pay. Ay nawaw, awan ti parikot no may papan iti day taabanag anti. Malanakaw, agteksak tulatakan ka numalpas, tapno may mukitaan, agyaman aklaonay anti. Tapno i-display klangan dagiti lakok. Makapabannog met ngamin ti mangisursur no daduma. Talaga ang mabannog ka no awan ti service mo. Wan nga rod anti. Agpatuloy ak nga rod anti. Urayot ti teksyo Anya din ang ngagkaw, Antisabet? Ipa-renovate yung kanu, matibakante apwesto iti abay ko. Ay wan, adamayat nga agabang. Pag-displayan na kanu iti lako na. Ay nawaw. Asino day tante? Ni Paula, akalugaran tayaw. Anya? Kompetensya ang nakmanan day di babae? Nay, apayakas ta ti reaksyon mo. Adda ka didakas no kayat na mo ti agabang. Ha, ay ko, awan matkit di ante. Isu ka day tinakisarita kada kayo? Wan, naibaga na kayaan na nga abangan. Isu ang nagwanaklatan na. Anya? Ay di ka matanagan. Ta saan akas itilakom, tilako na. Anya ngay kano tilako na ante? Prutas kan merienda kanumag. Ay nawaw, sapay planok matiagla ko iti prutas. Okay lang, mat. Dagiti customers meten at makaamo nga agpilay no asino ti paggatangan da. No kasta ipaabang mau kan Paula ti bakante apwistaw sa bait bakat. Wunla kay, sayang mo dayjay. Jak metlangan masango ti aglakaw. Nasayat na ron ano kasta. Tapno damat pangindisplyan na kadagiti prutas kan merienda alako na. Wun nga raw, kaasi amang isursur-saur. Saan mat nga na mabalay nga glako iti balay da. Ta saan mat adalan ti tattao. Ay, un gayam. Ayan tay may pintor taro. Gyakon tag pintor. At dapay nabati a pintor ije budiga lakay. Mabalinday jayon. Alaga raw. Rugyakon tapno makapag-display mo tan ni Paula iti lako na. Pag tinulungan tan, tapno nabibiit amalpas. Ay nawaw, ano martagin at gatang mga prutas kan merienda, Paula bakat? May sorsor mga taamin na kita. Mai-display ti daduma, Juan lakay. Pag-display mag? Abangak ti pwesto ni Antisabet ide. Kay abay ti paglaklakwan ni Mirasol tinatang. Juan lakay. Manungay ti abang ijay. Nalakalaang matkit di lakay. Ay nasayat mat nga rin ko sa bakat. Di kan mabanog amang sorsor. Mayat ijay apang i-display amin tinilakaw na dalam ti tattao. Una, at dapay ni Mirasol kasarsaritak ijay nukwa. Ala, si kamot ti makaammo amang i-display kadagiti lakom, Paula nakaw. Agyaman naklaunay, Antisabet. Ay, wun gayam, umanay ka di talamisaan na pag-display am kadagita lakaw. Siguro, anti, nukurang ibagamlaan kanya ka, tairwar ni uncle mo ti extra alamisaan ije budiga. Wan anti, agyaman akmanan. Da kayo mo ti makaamukin ni Mirasol dita. At dapay na patid nga ramidak. Ewan gayam anti, agbayadak ka din iti abang? Ay nawaw, nasapa pa'y mag. Aglako ka pa'y atap no adda maurno nga pagbayad mo iti abang. Agyaman aklaunay, Antisabet. Awan ay nyaman na nakaw. Mala, rugyamon ti mangi-display ka dagiti lakaw. Ta isupay ti magatang dagiti lumablabas.
Adumat gayam ti lumablabas at tao dito'y anya, Mirasol. Katuan mat ngamin. Di medyo dakkel mat ti sales mo no ka. Kung kumpormi mat ti salsalod-sudam. Ha? Ay nawaw, no awan ti aramidam, aguli magkalatan. Di naktaktakan, takas makita mat. Busy kadagiti lako. Pasensya ka na. Kaya't ko laang mat di makiinistoryakan ka. Agtutulad kan tumat. Ah, anyat ko na? Agtutulad ka kunak. Sipod pa'y ide katkastakan. Ay nawaw, saan ka tultuladan, Mare? Agla ko aklaang, takayat ko mati tumulong kinilakay ko. Kastamot kanayon ti rason mo. Idi nag-online selling idi napalabas atawan, nag-online selling kamat. Itatanagabangak ka ni Auntie Sabit, simurot ka manan. Na, agpudno ka man kanyak, Mare. Umapal ka kade, tado tigim matang iti meriendala ko kitay. Pweh, hanya kumangay ti apalak dita. Hay, makapasurun mat da dya Paula. Ay namo, asin na Paula ti dakdakamatam, Mirasol bakit? Ni Paula amang isursur iti prutas kan merienda ide. Anya tinaramid na kan kaya? Agtutulad da dya babae. Agasam nga'y tainabangan nakit di ti pwesto iti abay ko. Talaga ang mabusurak ken kuana. Awan mo't dakas na no kaya't nangabangan. Anya tila ko na aya? Prutas kan merienda. Maasarak ta agawon na matan dagiti customer ko. Ay nawaw, kasano matanay bagam nga agawon na ti customer mo? Ket saan mat nga agpada tila ko yaw? Hay, agtalnakan si Kadarnaw. Di mo ngamin maawatan. Apay, anya ti aramidam si Ka Paula? Ah? Anyat kaya't masawan, Mirasol. Ay nawaw, agin didi ka pa'y lang ngamin dita. Napudot man ngaminan ti ulom, kat bigbigatan. Malas day tayo ti negosyo. Kasano asaan apumudot ti ulok no kastoy lang ti mapaspasama. No adda parikot mo kanyak, mabalin mat nga idiretso nga ibaga. Tapno amok mat kentap no mapagsaritaan ta na saya Sipon naglako ka iti merienda. In madumatan ti utot dito'y pwesto. Ni, awan mat makitak nga utot. Wala, tainabog ko idan. Ken may sa agdaldalusak mat. Sigurado adagiti lakom ti makagapo no apay nga in madudamanan. Ay una yan aya. Di kakat makariknamat. Anya? Ada man madlaw ka, kada Paula kan Mirasol bakit? Anya day tamadlaw mo lakay. No na dumakit mangag ka ang agap-apad Iti anya agapaw. Jak ba namaw? Saan lang namin sa nanangag ko ti apad kahit? Amangan mo no agis istoryada laeng. Ay nawaw, imposible mo't Kat no kastaw na iti ungat ni Mirasol ka ni Paula itay. Apay kanumag. Anyat nangag mo lakay. Imado ti utot kung kunanamay. Anya? Kasaritan man kit di ida. Ang mga no adda ti dida nagkinaawatan na dua. Awan mo ti amok ang makagapaw, tapno agapad Saan mo't nga agpada ti lako tapno panunutan tayo nga apalan ti tunggal maysa. Basta kasaritam ida, bakit amangan ko nakno agkinabil da. Okay kayo kadila ang adwad itaw, Mirasol kan Paula. Wan matante. Sigurado kayo Wan. Paula? Ay, unanti. Nasaya at namimat. Apay ka di aya. Tanangag kano ni Uncle Leopoldo nga gap-apa kayaw. Ha? Ay, dayjay ka day? Adala ang tinapatag apagsarsaritaan may ante. Pudno ka day, Paula. Ay, unanti. Siguraduin nyo lang. Tano siya, jak kayak ti apa. Agrubwata ko, darno lakay. Nay, nasapa ka launay mo't bakit? Awan sapay mo't customer iti kasti nga oras. At na napatag apagsaritaan may kani Auntie Sabet. Jak ngamin na ibaga, ti kayat ko nga ibagakin kwa na idikalman, taad damot da dya Paula. May papanikan niya. Ay nawaw, basta napatag. Saanan ang masapol ang maamwam, tauray ibagak, di mong tumat lang maawatan. Anya? Sikapay lang ti makaammo nga agluto iti kanan dagiti ubeng.
Ada karne kan natang ijeref. Sige, taagrubwata kon. Naimbag abigat mo, Auntie Sabet. Ay nawaw, nasapa kamot nga may Mirasol. Wan, taada na padag nga ibagak kada kayo, Ante. Anya day jay. Adamat dugdugyot day ja Paula niya. Apay ka di aya, anyat na pasamak. Kasanumat ngamin, Ante. Nagrugi iti naglako iti abay ko kat inmadumatan ti utot. Awan mo ti makitak nga utot iti pwestuyaw. Adda nga rod, Ante. Adu ti makitkitak. Nang runa no siyak ti masapa amang lukat. Mala, kasaritak to ni Paula may papan iti day tabanag. Wan, Ante. Nasaysaya at paikit day no papanawan nyo laangan day ja babae. Nay, saan ang mabalinti kasta ka panunuta, Mirasol na kaw? Saan ang mabalin a papanawak ni Paula nga awan mo't makagapaw? Anya ti may baga na dyan, Mirasol ba kahit? Kayat na apapanawak ni Paula. Tanang rugi ka no, idi inabangan ni Paula ti pwesto iti abay na kat imadumot ti utaw. Ay, awan mat makitak nga utot. Kan may sa minalam ang makita kayaw awid ni Paula na iti basura na. Uray siyak lakay. Ay nawaw. Amangan mat no panang dadaan na lang dayta iti pada na ataaw. Dayta mo lang ti atap kaw lakay. Kasalitam tuman ni Paula. Lumabalin, agsasango kayo atalaw, no masulbar ti parikaw, no mangag ko ngamin ngagsarsarita da, kat maday ti tuno ti busis da dya Mirasol. Wala kay, kasta ti aramida, tapno saan adumakkel ti parikaw, itinagbaetan da. Adda ka day ti diyo nagkinaawatan kan Mirasol, Paula, nakaw. Jak amuan ni Mirasol, Ante. Napudot mat ang kanayon ti ulo na kanyak. Iti ay niyaga paw. Amangan mat no aday naramid mo adi na nagustuhan. Awan, Ante. Kanayon na lang nga ibaga nga imado ti utot sipod naglako ak ditoy. Ngam awan makitak, Ante. No kasta nga raod, ay niya kumangay ti daduma ang makagapaw. Apay apagpupudutan na ka. Sipod nagabang kada kayo, Ante. Panagkunakit di na magustuhan ti kaadak ditoy. Ay, ang mga nupod no ti atap kaw, nga apalan na kaday di ataaw. Agpadala ang matibay-bayadan mi nga abang, Ante. Ado ti customer na. Adamot customer ko. Mala, agsasarita tayon tuman at alaw. Ti kayat na nga main kat papanawon ka. Anya? Iti anya aga po asugsugam ni Auntie Sabet si Mirasol. Ay nawaw, jak amo ti bagbagam. Ay na, di kan agindi di ammo dita. Taamok ti ugalim. Amok adi mo kayat ngaglako ak ditoy. No apay ngamin aditoy pay lang tinagabangam Ni Auntie Sabet ti akin kuko iti pwesto nga abangan ta. Amom ka di, asipod nagabang ka ditoy kat nang rugimat tan ti malas ko, Di nakpagsasawan na kasta, Tawan dakas nga aramidat kan ka. Ay, di ka man aging dadalos dita? Agap apa kayo man aduan. Bagbagaan nyo day ta, Paula, Auntie Sabet. Jak kayat ti kasta, No apay ngamin apinalubusan yung agabang dito, day ta, babae. Saan mo't adakos, no kayat na mo't ti aglakaw? Jak kayat nga rod ang makadwa day ta, babae, iso ti malas ko. No di mo kayat, si kalangan ti pumanaw Mirasol. Jak kayat ti kasta nga ugalyam, Anya? Jak piman natupulan ti bagik itay lakay. Anya nga iti imbaga ni Mirasol, hindi imbaga mga iso ti pumanaw. Nagulimot damot adwa. Barang makaamiris damutin Narigat no agkinabil na dita. Ang mga numairaman ka pa ikit day. Jak maawatan ti ugali ni Mirasol no maminsan lakay. Jak amaw no adang ata ti limod nga apal na wunuan niya. Kanayon nga raw na napudot ti ulo na. Ay narigat na tagsasaw. Ang numangag ko ti saritaan dakit. Kasla ni Mirasol piman ti ayan ti parikaw. Anyat ko nam, papanawon na ka ni Auntie Sabet iti pwesto nga abangam. Wan nga rod. Nabayagan nga agab-abang ak ijay. Ngam sakit din ti papanawon na. Amangan mo at no si Kapiman ti nagkamali bakal.
Amang ano da na isawang mo dita? Sa anak lang ngamin akomportable iti kaadda ni Paula ijay lakay. Jak man mo, agburak ti darak tunggal makitkitak ti panagrup-rupa na. Ay nawaw, si kang arod kayan ti parikot, ano kasta? Kat, anya ngay nga rin ti maramidak no kasta. Umapal ka kenkwana, iso kasta. Amo na matpiman ti agadjust ka. Nakitak tila ko na di na minsan. Saan anang i-display ti nateng, tamo na nga adda nateng alakom. Ay, jak amaw. No sakti sika, agkid daw kay ti pamakawan kenkwana, bakit? Sika ti ayam ti kamali. Kat no di mo kaya't apapanawon na kanyan Elizabeth. Baliwam ti kastang aramid mo. Pakibagayam ti pada matao, tapno awan pariko. Sapay la kumata, ikanak pa iti may sa agundaway, Antisabet. Di na kuman papanawan. Amangan no si kanto man ang ti mangirugi iti apayo ken Paula. Ay, saanan, ante? Saan akon nga agaramid iti istorya? Agbalbaliw akon, ante. Promise. Ala, ikan ka iti may sapay agundaway. Ngem no apaumpay ni Paula, papanawon kan. Wen, ante, kat agyaman aklaunay. Ikarik, asaanan ang maulit tinapasamak. Agkidawak matlang iti pamakawan ka ni Paula. Rumbang laeng. Di mo ko mapagpupudutan ti padam a tao, no awan mo't ti makagapo. No makarik na ka iti apal kadakwada, kontrolum ti bagim. Di mo ipalubaws, aday tanga apal ti mangdadael ken ka, balasan ka. Ay, nawaw! Agbalin ka anasaya at itipadam a tao. Di mo ida pagpupudutan no awan mat ti makagapo. Iti kasta kat agtalinaed anasaya at tilinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga minan di ibagbaga makasapulan ni Ana, may tabakit. Kasapulan na ti kostyum lakay. Kostyum? Wun, buwan nang wika ngamin ita, kat ada ti program ije pagadalan. Ay nawaw, anya kostyum kanungay. Je kaslabado da idi ah. Awan mo tikas diabado tayo. Iso nga rod nga agabang, Pagabangam nga rod. kini Maridina latan. Una na dapay extra na ijay. Mapanak iti ayan na intun bigat, agpili akmet. Saan na mabalin nga awan ti kostyum ni Ana? O sige, sikatin makaam mo. Tano siya awan amok no may papaniti kakasta abanag. Pakiserrak tuman dagiti bado mino agtudo nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanam ayamay ta. Iti ayan ni Maridina. Anya ti aramidom ijay. Mapanak kita iti kostyum nanang. Awang ngamin isuot ti apo ko yu. Masapul nga agabang tayo. Anan mo ni Ana ti kostyum, aya. Jak na ibaga kada kayo ayan nanang. Awan mo't malagip ko, anak ka. Para iti buwan ng wika. Ada ngamin program da iti pagadalan. Kasapulan na tay kaslabado dagiti babae idi. Ah, ay ada nakitak iti ayan ni Dina. Papaabangan na maut. Wen nanang, iti ayan na ti papanak ita. Ay wun mapan mo kitaan no adda ti umanayan ti kwarta tayaw. Nagadaw ti bisitam ita, di na anak ka. Kukumarik ti daddo matatang. May da nagpili iti bado nga abangan da. Mayat matgayam ti negosyo akastaan niya. Wun ano itang ang gusto tatang, buwan nang wika ngamin itakat.
Kasday gayam na jay. Wen tatang, kitain nyo kat man manulangan tinabati abado. Pang kostyum dagiti ubing ijay pagadanan. Wen nga raw. Dakil tubot ati income mo no kastalaang anak ka. Sapay lang kumaataan na danda dagiti inabangan da, tapno mayat to nga isublida. Kantapno saan amaksayan ti income ko nga agpa-repair no addaman tinaperdi. Binilin mo kumaida, ah? Wen tatang, ngam no daduma, adda dagiti tangken ulong, iso ang masapol nga adda deposit da. Sikamat ti masalaw ko dito dalan, may taba ka. Sa dino ti papanam. Sapay di ka nangalay ti payong mo. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, mapanak at kita iti isuot ni Ana inton buwan ng wika ah. Mapanak iti ayan ni Maridina. Pilyam tay kabaalan tayo nga abangan, ah? Katuan mo't. Anyangay ta nakasako abinagkat mo. Kamutay. Yawid mo nga rudan ah. Ibagam kininanang ta mangiling ta. Mayat day ta maikape. Uy. O sige, agpatuloy ka maten tapno di ka marabyan. Sapay kasla agtudo. Isarak yun to tibado tayo no agtudo ah. Inbilin ko matkit di kininanang ngam amangan kunak no nalipatan na. Narigat ti aglaba. Naimbag abigat mo, Maridina. Umayak man? Kastamot ken ka, Mare Mayta. Umay kalata, ah. At dati kostyum mo dita, Mare. Dagiti lang makitkitam tinabati, Mare. Inabangan dan ti daduma. Agpili akman iti isuot ni Ana, Mare. Ay, wala, Mare. Agkita ka, no, adda kursunadam dita. Day talaang nga talaga tinabati, Mare. Awanan iduldulin mo dita. Awanin, Mare. Ay nawaw, nangina mo gayam ti abang. Anyat ko na, Mare. Ah? Ituloy mo lang ti ar-aramidem dita ta agpili akpay. No adda magustuak, ibagaktukin ka. O sige, Mare. Agpili ka dita, ah. Ta ituloy ko pa itar aramidak iti kusina. Ayaban naktulaan no nakapili kan. Fly me to the moon. Nay. And let me play. Di mo si kasulti customer na o di na anak ka. Agpili ka nupay, tatang. Ang mga no kasapulan na titulong mo. Ay nawaw, kabailan ni Mari may taday tatang. Da kayo di mo. Uwen, ah? Ken may sa di na kayat ti madisturbo no kasta madamati pa nagpili na, tatang. Nay, may payapayan na ka, anak. Ayun nga agpaiso. Nakapilin sa amot tayo. Sige, tatang, panawan kayo biit tamapan ko kitaan. Ang mga nuad damot tan tinapili na. Kumusta ngay, Mari Mayta? Nakapili ka ka din? Aywan, Mare. Daytoy ti kayat ko. Sigurado ang maibagay kan ana day tamare. Wan nga rod, Mare. Magusto ak launay ti disenyo na. Kasla sosyal akit kitaan. Iso na laang ata. Iso na laang ta? Iso na laang ata nakangingina ti abang. Ha? Mabalin aki sayam ti abang na, Mare. Kisayam iti uray sa ngaribo. Ay nawaw, nagdakkel mo tin, Mare. Alan Mare, agkumarita mo. Sige, basta isublim adagos amare, kan anadam Wan, Mare, di ka madanagan. Agsingirak iti deposit, tapno sigurado ang maisubli da ita. Ay, mabalin nga utang ko pay laang ti daduma, Mare. Ay nawaw, apay ngay, Mare. Awan pay nga minti kwartak, Mare. Di ka madanagan, tabayadak tumo laang kang ka. No agswildo ak iti palwagan tayo, itad ko adagos kang ka. Day tao iti nabaga makostyum ni Ana. Wan, nanang. Ay nawaw, sosyal akit kita na. Mayat ti disenyo na. Siyempre nalaingak nga agpili, nanang. Amangan mo no nangina day tanak ko. Wan, nangina talaga ngam tinawarak ti kumare. Gidaduma, bayadak to no ada kwartak. Anya, inutang mo. Di bali taad dati palwagan mi kini Mari Rima. Siya kun ti sumaruno ang marilisan. Adanam na maak apagbayad ko, nanang. Sayang ba't kwarta? Diyay nalaklak ako mati pinilay. Kasano ko maasayang? Kat isuot mo't day tati apo ko yun, nanang. Tay simple lat ako mantina ba nga manakaw. Ni nanang mo't. Day tangarod mo't ti kayat ko.
Kita am ti inabangak nga isuot ni Ana, lakay. Ay nawaw, apay akastapay lang ti pinilim bakit? Naa, kita am ngamin ana imbag Sosyal akit kitaan, lakay. Sigurado anang hina ti abang day ta kostyum. Nangina nga agpayso Ay unay kan bakit? Saan ka din nga imbagakan ka at ay kabaalan tayo abayadan ti pilyam? Day tangarod mati kayat ko. Umanay nga rod day ta ka ni Ana. Wen, lakay. Bagbagay ng tupay. Sigurado nga isunto ti kapipintasan iti kostyum inton Lunes. Adun to ti umapal no kwa. Na, taday tapay lang matinapanunod mo. Ay nawaw ka. Ay nawaw, asino ti sirip-siripan nyo iti tawa tatang? Damay takin, Ana. Umay katakitaan. Ay nawaw, bagbagay ni Ana ti kostyum na tatang. Waring nga raw. Bagay na laon ay tikas jay abadaw. Angam ti parikot ko laang, tinawaran ni Mari Maita ti abang day di abado tatang. Utang pa'y ti daduma, manulaang ay tinyawat na kanya. Raya, apay ngay. Day tangarod tatang. Anusak nga urayan ti sweldo na iti paluwagan mi, ta isumot tinamnamaan na nga ibayad na kanya. Ay, day tamat ngagpay sutirigat na numaminsan. Nangro na pa'y no gayim mo ti customer mo. Kumusta nga iti buwan ng wika iti pagadalan, bakit? Ay kat mayat Agtugaw ka, taada na patag nga ibagakang ka. Ano rin dyan? Amom ka de. Ti anak ta ti kapipintasan iti bado iti pagadalan itay. Maa? Kan madlaw ko nga ado ti umapapal kang kwana. Ay nawaw, unaklakid din o napatag ti bagam. Day talaga yan. Unay kan, Jason. Kasla di mo ma-appreciate ti anak ta. Sana kasta bakit? Ti kanyak lang kat saan ko makasta ti ibagbagam. Nagsakit iti lapayag. Apay da ito'y bado nga inabangam dito si Kamayta. Apay ka di, nanang? Kunaklakit di insublim da ito yan. Saan pa'y ata dangarod dita? Ay unay ka na nakaw. Isublima unta mga numaperdi pa Bayan nyo pa'y laang dita, nanang. Da kayo kit dimod. Isublimon ko na ta mga numaperdi pa Mano nga aldawon tinapalabas, ipod nalpas ti buwan ng wika daan na iji pagadalan. Ngam di mo pa'y mo na isubli day ta a kostyum. Syakto ti makaam mo dita. Di yung amin pakibiyangan. Amok ti aramiduk ay nawaw. Una yan ni Mari Maita, tatang. Ay nawaw. Apay ni Maita, anak ko. Di na pa'y naisubli ti inabangan na a kostyum. Anya? Ay, makalawasan tinapalabas. Sipod nalpas ti program daan ay pagadalan. Ngam di namat ko na nga isubli na. I-text mo Amang ano di naktumula replyan, tatang. Wan mo saan sikan ti mapan mangala iji balay da. Ay, wansalangan. Siya akong timapan. Sayang mat no adapay timayat amang abang itiday di abadong. Wan sayang mo ti oportunidad no kwa. Ay, day tangarot, tatang. Una yan, makapa-stress mat. Umayak man, Mari Maita. Ay nawaw. Anya ti aramidum dito'y balay, Mare? Umay ko alaan ti inabangam abado, Mare. Ha? Ni, isumat ta inig ka, Mare. Ay, kwa? Buto yan, Mare, ta i-display tumanan. Isupay mo't ano at dati mayat amang abang. Siya kung ti agad yas, tadi mo mo't masangot ti mangisubli. Naa, apay akastamot ti panagsasaong kanya? Wan ata siyak pa'y ti pinaguray mo, Mare. Kukwa mo day ta kostyum. Ay, nawang. Ne, anyangay day to, Mare. Manchamot day to Tangay aggaganat ka, sikan ti mangilaba. Ay, nawaw, di mo pa'y nabayadan, ng pinirdimatan. Makauray ka ngamin bayadak to. Adda penalty na day to, Mare. Saan analaka ti mangilaba iti kastoy a kostyuman niya? Kita umot at disenyo na. Bayadak laang numano ti nagsaritaan ta. Penalty nga ibagbagamot dita. Day ta pagkwartaan ti amom. Anya? Ay, awanan. Sayang day to a kostyum. Ipadas mo nga ilaba, anak ko. Sapay kastoy ti disenyo na, tatang.
Day tangag paisaw tirigat na. Naimbag kumakunak no nalakakasarsarita day di amari mayta. Saan mo't nga rod, day supay tinaturay nga agsasao. Kasano nga rudan day ta? Kasaritak ni Mari Rema, ibagak takisaya na ti sweldo ni mayta iti paluwagan mi. Masapol nga ag penalty tanatangsit mo't day di babae. Di na amo ti makisarita na sayaat. Wala no umanukot ni Rema. Umanugot day di tatang. Mapanak iti ayan na itamot laang. Tainton Friday, kat i-release na ti sweldo ni mayta. Talaga asyak ti kalkalabanan day ta adina Ay nawaw, apa ini din Inala nakit di tinag duma kwartak iti paluwagan may. Anya, Di mo't agbain day ta babae. Sapay subrat inala na. dayta siguro na ti penalty din naman dyan ako siyong. Ay, saan mabalin ti kasta? Mapanak iti ayan na itamot laang tagsarita kami iti nalapat. Rupat kwarta day ta babae. May samot day di arima. Gaputa siyak tilas nga agswil daw. Intod nakit di tidad duma kwartak iti day di babae. Ay nawaw! Dina! Dina! Rumuwar ka dita tagsarita ta! May papanitian niya, may ta. Ay nawaw! Aging di ammo ka pailaan. Isublim ti kwartak nga inalam. Excuse me, kwartak day jay. Sobrat inalam kinirima. Adda nga rod penalty. Siyak tinarigatan anang ikat iti mancha iti inabangam a kostyum. Ay saan? Isublim ti kwartak no di mo kaya ti maipabarangay. Adda kan ka ano, pabarangay ka. Sa anak amabutan, taamok nga dalaban ko. Di ka madanagan, ta sumango akno bilang man ta ipabarangay na. Adda ebidensyak mare. Apay ti kunam awan. Anya? No awanan ti baga, mabalin mo ti pumanaw. Di ka manaktak tabi si ak ina. Bagaan naktulat ta, no kaano nga agsasarita tayo, iji barangay hall. Ay, sayang dayjay lakay. Sayang agpaiso Nga basol mo mutlaang no apay nagastusan ka. Irresponsable kan tumat namin. Imbis nga da maigatang iti bagas. Pagadalam day ta napasamak. Tapno inton sumaruno. Agbalin kan a responsable. Malugi matpiman ti negosyo da no pirgen nyo na kita akostyong. Ay, nawaw! Saan adakas no kayat mo asosyal wenno bongga ti isuot ti anak mo? Tinapatag kat awan maagrabyadom apadam a tao. Kan siguradwam a kompleto ti bayad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O may agpasyar ni Unyok dito'y balay inton bigat, nanang. Ay, wad mayat day ta. Manu atawon nga minan ti relasyon nyo iti day nga Unyok, gini anak ko. Makatawanan, nanang. Nay, makatawon mo gaya man. O nanang, plano mi nga roden ti agkalaysa. Ay nawaw, ibagam ata umay pay diti balay, tapno makasarita mi kinitatang mau. Iso nga rod, nanang. Sagpaminsan tumang nga min nga agpasyar. Un atabisi mat nga rod iti trabaho na. Ibagam ama siya pa nga umainton bigat, tapno ado ti mapagsaritaan may. Nang runa pa'y plano yung gayam ti agkalay siya. Saan mo't ama balin basta agkalay siya kay latan? Naksaya at may tanapanunot mo ti may onyo. Italang manan anawayan da tao ang Pedro. Adjay ko na ni antim saleng. Plano yung kano kini Jenny ti agkalay sa. Unang kail. No, okay lang kada kayo wala. Syakpay. Okay lang kanya. Ni antingay. Ay, dalakalaga kasalitam ni antim. Agberenda kayo pa'y tatang. Unyok. Agyaman Jenny anak ko. Ay, ninanang mo.
At dala na pan naginatang iti ayan ti kumari na tatang. Anya ka naman ay. Pangaldawan tayo. Kaistoryayo kay din no inyong tatang. Tano sumangpot ni nanang, di kay itun makapagsarita. Sigurado nga ado ti sa una day jay. Nay, si kabot gayam day ta, Marisalang. Adapay lakom akarnay, Mari Anseng. Ado pa'y amaray. Ikanak man iti 2 kilo, Maray. Asino jay bisita yu ay amaray. Nakitak nga iti ayan yu tinagturungan kinakamotor alimbabas dito'y balay. Ngam nakapsot ti matak. Jak mairupaan no asinaw. Ay nawaw, ni unyok day jay, Maray. Apay maray. Agkalaysadan kan jenay. Wain, plano dati agkalaysa. Isumula ang timay sa apagsasaritaan mi ita. Ay kat mayat ano kasta, Marisalang. Addan to pakipanganan minukwa. Ngam saan pa'y asigurado, Maray. Kilatisak pa'y anaimbag day jay nga unyaw. Noon kalaysa kayo. Mabalin mo nga agpatakder kayo. Iti kalapaw yung iti abay bay. Nalawa pa ibang tayo pagpatakderan niyo. Adamot ti simple akalapaw ko, Angkay. Hindi kayo noon niya ti mapagsaritaan nyo kanyan eh. Basta siya umanugutak kalaysa kayo. Ano kwa, pagsasaritaan tayo, ti kalaysa kayo. Anya manay, ti kalaysa amang mangagaw. Ay nawaw. Si kaki di mo bakit kalaysa daon niyo, kinti anak taa. Nagwanak ka din. Unay kan bakit? Kilatisak pa'y mati maasawa ti anak taa. Kasla di mo matamam mo ni unyaw. Kanunay paamam mo magpiman ni Gina iti. Agdadatong pailaan. Basta, siyak ti masuraw. Di ka man agpakalaing dita, si ka, Pedro. Agsarita ta inton madamdama, unyaw. Uwan, hante. Ibagam matante kayat mo nga ibagakin ko na. Tada kami mati agsarita inton madamdama. Agluto kami lang kinigina iti pangaldawan tayaw. Hey, unyaw. Pasensya amon ni anteng. Kasadya talaga na ijay. Kumusta kan unyok na kang? Nasayad lataman, Auntie Saleng. Anyat pa ka kumikumam itangay. Bisyak iti trabaho, kante. Isumot lang ti may sama kagapo, no apay ang sagpaminsan lang, agpasyarak dito lugar yaw. Ay nawaw, rapas maggayam ti ima day ti alalaki. Ha? Ante, ato ka dito pariko? Ming-ming-mingan nyo, matitakulap ko. Apay ka di ay, ha? Ay kwa. Okay kayo lang ka di, ante? Mabit man laang ta mga lak iti danaw. Makain inumak mitin. Nagawi din ni unyok nanang. Apay akasta tila ngayon. Kasla madanagan kayo launay. Sinaamon day nga unyok si Kajinay. Ay nawaw, iti anya aga po nanang. Diyak kayat day alalaki para king ka. Apay nga ruod nanang. Nasaya at mati pa nagsarita yung kini unyok itay. Diyak maawatan no apay akastamot tanti bagbagayo. I-break mo day jay. Agsapol kalaangan sa bali apaki asawaam. Kaya't yung asinaak, ngam di yung matibaga no apay nanang. Namin anon adaras anakita yun ni unyok, ngam awan matibag bagayo. Kunak man no kaya't yung amanugangan ni unyok. Nagbaliw ti kapanunuta. Ay, di kay maawatan nanang. Ibagayo mat ano apay, tapno maawatak mat. Rapas ti ima day alalaki. Kat, anya ko maitan no rapas ti ima na nanang. Di ka mabutang no kabilan na kaday alalaki, Kaya't mau ti makiasawa iti lalaki abayulintay, Ginay? Di ka maawatan bakit? Nasaya at matatao ni unyok kahit. Hay basta, jak kayat ang makiasawa ti anak ta iti day alalaki lakay. Rapas magayam day tao. Kahit anya kumano rapas ti mani unyok. Nakabubutang nga raw. Kasanaw, no agasawa dan taw kakabilan na ti anak ta. Di ka asinto ni Ginay. Oho, kalukwan na ita bakit? Isu nga ron ti pamati dagiti lalakay kan babakay. May sakamot adi makaaw-awat, Pedro. Di daduman to pa edita.
Sana rapas ti mata. Ngam kita kabilan na tama ito kita asawa na. Anyat kayat mo asawan? Sana gapo, tarapas ni Unyaw. Kat pagpanunutan mo tan, itinakas baka apay kami napatsyon, ti kakasta pamatay. At dalat tama, ti tao Nung nagtuma, kat rason lang ang tarapas na ita. Rapas man ka saan? No sa iro ka talaga. Kumusta nga ay Marisaleng? Anya tinagsasaritaan niyaw? Saan na matuloy ti kalay sa dajini kan unyok maray? Ay nawaw, apay nga'y maray. Rapas maggayam ti ima dahi nga unyok. Anya? Nakabubutang maray. Dagiti tao arapas ti ima na bayulin ti kanaw dagita maray. Si kakit dimot maray. Apay ngamin nga ima ti pagibasaram. No para kanya, kat saan apudno dagita maray. At damot pimanan ijay tao. Saan arason ti rapas nga ima, tapno dangram ti padam a tao. Ni andi aka anakak maray. Rapas ti ima da ijay. Ngam kitaam, naragsak ti pamilyada ken anak. Ha? Adaman salud-sudakin ka, Jenny. Anya day taon nyo? Adaman nadlaw ko kininanang mo. Hindi nagpasyarang hindi balayo. Kasla dayo umatan tirik na kanyak. Akon ka di nadakdakamat naking ka. Nakadlaw ka matgayam. Hay, jak man ang mo kananang. Ti kayat nakit sinaan ka. Kontraan na magtiplano tangag kalaysa. Ay nawaw, apay ka naman. Wan atarapas ka no ti imam. Anya? Amumot ni nanang, patsin na amin amangag na. Mabutang ka no, tamangan no kabilan nakto no agasawatan. Ay, saan Saan ang akas ta klase ti tao? Wen, rapasa, ngam saan ko nga ugali tagkabil. Kabailak apa nagnakanday ta, Jenny. Wan, amok matay taon nyo. Uray ni tatang, saan matlaang amamati iti kakasjay. Nilaang matnanang ti kasjay ti panunot na. Umayak man, Auntie Saleng. Ay nawaw. Anya ti aramidam dito'y balay, unyaw. Awan ni Jenny dito'y. Da kayo ti kahit ko ang makasarita, Ante. Pangasyo ka di Taumanugot kayong agkalay sa kami kini Jenny. Di kay agbutang iti rapas nga imak, Ante. Rapas nga agpaiso ti imak. Ngam sa anak akas iti pampanunutan nyo. Nasaya at akatao. Kasabay ko taikan na kiti gundaway tapno maipanagnak ko apod no ti ibagbagak. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Busy ak ita. Pangasin, tadi ka manaktak. Sa dino ti ayan ni Ginay, Pedro Lakay. Nagpasintro na ganoon nyo. Ay nawaw, talaga nga ipilit dati at kalay siya? Kanya garo ti marami itam. Katay ayatin tambat itong kalmaysa. Hindi pa'y ko ba napalabas at awan na nagkalaysada no di mo kinuntra. Talaga at angkan ulo day di adjinay. Hindi pa'y nga ibagbagaking ko nga ibrik na ni Unyaw. Ngam kaslawang madengdenggan na. No kaya't datag kalaysaba ka di mo lapdan mapantitawanan. May siya ka mo, Pedro. Kasano no agasawa dan tao ka adadakas nga ramidan da di alalakay iti anak ta. Tala ka na yung di bagbagam saling. Tirapas nga ima ni Unyok, ti Isom. Mamin, ano ka di nga ibagakin ka? Asan nga ima ti pagbasaran? Kita yung dabete, galakay na. Saan arapas ni Poldo? Ng kabilin naman ni bakit na? Kaya ta sa wanday ta, adda day tayo de tao. Mabalenti ag istambay dito ayan mau, Mari Anseng. Sige laang, Marisaleng. Awan parikot dita. Kaslama ditimod mo ita. Hay, siya, konti madanagan, Maray. Apay ka di ayamaray. Matuloy ti kalay sa Regine kan Unyok, Maray. Ay kat mayat ano kalaysadan, Maray. Idi pa'y piman na palabas atawon a plano dadayta. Ngam kinunkontra mo nga main. Anyat ko na, Maray. Ay nawaw,
Di nakitaan na kasta, Mare. Di balin rapas ni Unyok. Tinapatag at dinadangran ni Jenny. Awan pa'y mo't tinangag ko at dinangran ni Unyok, Mare. Rapas, ngamno para kanya kat nasingput mo't. Ay, awanan, Mare Ansay. Unay kan, Mare. Imbes sa maragsakan ka, tanagkalay samot lang da Unyok kun Jenny. Ngam saan takas tamot tante bagbagam? Madanaga na nga rod, Mare. Ay nawaw, si Kati ayan ti parikot, Mare. Anya ko matipagdanagam ngay. Kasano nga raw, no kabilan na ni Ginay. Ah, Ay, agin di bakal. Maminsan lang na makiasawa ti anak ka. Kasano ang ma-enjoy ko kakasta mo nga raw. Ay, nawaw. Imbagak bagaming king ka. Adi mo patpat yun na kita pamati day. Saan ka amin amang mo kapatyan? Rason lang, dagita tatawa bayulinte. Day tarapas nga ima. Pudno tinaibaga nila kay mo, Mare. Saan aga po tarapas ti may sa tao kat bayulinti matan. Jay kunada nga road. Adda ijay tao, Mare. Rapas man kan saan, no dakas ka talaga. Siya akong tagla pa kay. Siya kun, Unyok lakay. Kabagalak mo. Awang taramito kita. So, tulungan ka ba kay? Siya tagla ba? Sika tagluto. Okay, no kastati ko nam. Ayaw gaya. Kaano man ang check up mo? Inton lunis pa'y. At ka di pa yung vitamins mo? At dapay madkit de. Sige. Di mo liwayan dagiti reseta ti doktor mo. Tapno na salon at to ti anak tamo ipasngay mo. Wala kay, awan pagdanagam. Mala, panawan ka nga rudan, taagluto akmat. Si kamot ti makaam mo nga aglaba dita. Sa dino ti papanam sa laing bakit? Iti ayan da Ginay, lakay. Ay nawaw, apay itay. Unay kan Pedro. Anya kumapay. Mapangko ida sarungkaran Manu abulan meten ajak nakikita ti anak ta. Manu abulan? Kano'y may damo pa man nagpasya dito yung balay di na palabas sa alawas. Ay basta, agrubwat akaw. Ang mga kabilan meten da nga Unyok ti anak ta. Kumusta ngayon, Ginay, anak kaw? Nasaya atlat tamot nanang. Nilakay mo ngay. Madama ti pa naglabana. No kasta, iso ti para labayaw. Una nang. Ay nasaya at nga ron ano kasta. Tapno saan asika ti mga ramid iti amay. Ninanang mat. Awan pagdanagan nyo, ta responsable ni Unyok. Uray jak ibaga, aramiden na lata. Kan may sa, napanagnak ako nanang. Tiyan niya. Uray rapas ti ima na, kat di na maaramid ti mangkabil kanya, nanang. Nagapa kami idi na palabas ng aldaw. Ngam isupay kit di tinagpakumbaba. Anda kayo magam na lang. Agmerinda kayo Inton madamdama anak kaw. Napsugak pa'y. Adda ti Diyos kin sandwich sa kusina. Bangala kayo latay jay. Agsarita tayong to, inton madamdama. Aglaba akpay man tamno mamagaanay. Kumusta mo daon niyo? Kun Ginay bakit? Nasaya at mo ti kasasaat ti anak ta ijay lakay. Napintas latta mo kun saan kanu akab kabilan ni Unyok. Kunakto magamin kin ka bakit? Ay, pagyamanan iti Diyos ta nasingput mo gayam ni Unyok. Pinagsasawang point ite. Kamalik day jay lakay. Pagkadalam ko marita bakit? Saan atirapas nga ima ti pagbasaram? Taan ka nagitirapas ti ima na. Ngam, ulitan mo't nga asawa. Ada ba tagitisan arapas? Ngam kabilin damat ti asawa na. Pudnok ti bagmakatikaduan. Adalat ta ti tao amang kontrol iti bagina. Saan arason ti kinarapas? Kamu dangram ti bada ba tao? Ay, nawaw! Saan adakas no patsyan tayo ti pamati dagiti natataangan.
Ngam saan kumaarason dayta tapno iruruman tayo ti pada tayo a tao. Saan at ikinarapas ti pagbasaran, no dikat ti adda iti kaunggan. Laglagi pan tayo nga adda kada tayo no kasano a kontrolan tayo ti emosyon kan bagi tayo. Tapno saan a madangran ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga inkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalin ka diti umutang ken ka, Mari Pipita? Nakitak ngamin ti pusmo kat nga agpapautang kagayam. No may papan iti utang, istrikto akon, Mari Ansyang. Narigat ngamin ti agsingir ita a panawon kat. Ah, anyat kayat mo asawan ngay, Mare. Masapol nga adda ti collateral, Mare. Kayat mo asawan, saanan a maala iti nasaya at asaritaan, Mare. No anya timbaga, iso day jayan. Ay, nawaw. Sayang mo tiplitik nga may dito ayan nyo, no kasta, Mare. Talaga nga may nakasapulan mi kan lakay ko ti kwarta. Pagpuunan mi kumataag mula kami manan. Pasensya kan, ngam sa anak nga agpautang no awan ti collateral, Mare. Rule is rule. Sige. Agsubli akto nga rod no ka. Panunutak pa'y anaimbag no anya ti mayat nga collateral may. Kumusta nga Ansyang bakay? Pinautangan na nga kaditi kayo mo, abak na? Ay, awan nga rod lakay. Ay nawa, apay nga. Kasapulan ka no, mati collateral. Ah, anya? Agpanunot ka man kit din no anya ti mabalin nga collateral ta. Anya ka no ti collateral na awatan na? Anya nga ta no. Ano, anya bakay? Adda na panunot ko, lakay. Anya nga ita na panunot mo. Umasidag ka, taiyara saas ko. Ang mga no adda makangag. Agrubata ko, pinyo, lakay. Iti ayan da kumarin Pipita te papanam? Wan. Anya nga ita na isubre nga iniggamam. Bakit? Ay, nawaw. Nalipatam adagos no anya jay nagsaritaan ta. May sudaytan, bakit? Wan. Nangala mo hindi dayta. Secret ka no laang. Saan ang mabalin nga ibagakyan ka? Ay, tasjay. Wan. Kita agmantin paramid mo no isumot lang. No makapasamot lang. Atoy, kitaam. Kitaam anaimbag. Saan matpiman amadlaw? Pulido, bakit? Kunak tumatkin ka. Sigurado asaan amadlaw ni Mari Pipita dayta. Sa dino ti papanan ni Ansyang Pinyol. Ag-apply ka di dayjay iti trabaho. Sana nang. Ay nawaw. Anya nga di nakasubre nga iniggaman na. Papeles day dyan, nanang. Papeles, para anya. Papeles ti... Ni, jak matan malagit no anya dyan bagana, nanang. Nalipatak matan. Tanda ni mailawara ka dyan. Apayakas ladi ka sigurado iti bagbagam. Ninanang may, anya nga minday dyan. Nalipatak matan. Naan siyang latan ti kasarita yung no sumangpay, nana. Agul olbod kan samad. Iti anya aga po mga agulbudak, nana. Adda-kada kayo, ano mamati kayo. Basta siya, pudno, ti magbagak. Adda ti bisita, ang Pipita anak kao. Ay nawaw, asino tatang? Awan mo tinamnamaak abisitak itang aldaw? Ni kumarim Ansyang. Anya kano ti umay na ibaga? Jagambaw, di na mo imbagalwan niya. Wano, umutang manan. Siguro dapat tinakasubra nga inagaman na. Ti collateral na siguro daytan. Rumbar ka, tapno mapan mo kasarita. Di mo pagurayan itinabayag di tao.
Ibagam nga aguray labiit, tatang. Ipalpas ko pa'y tar aramidak. Dandanin malpas daytoy. Sige. Ang gawaam Si kamat gaya, marian siyang. Ay, uwan maray. In mayak ta adan i-collateral ko maray. Iswa pa nga asim at pautangan na kon. Talaga akasapulan mi ti pagpuunan may tanabang crap ti garden may. Anya ngay ti collateral mo, mare. Ay, titulo maray. Titulo ti? Titulo ti daga maray. Dagayo, mare. Ay nawaw, syempre amaray. Isu ka di da ito'y jay nagsaadan ti balayo? Sa bali maray. Dagami da ito ijay laod. At damat gayam dagayo ijay laod. Ay kat adda Agul uli magkamilaang ngamen. Iso asaan nga amo ti kaadwan. Anya abanda ti dagayo ijay? Jay asidag ti mangga maray. Dagayo gayam day jay? Sige, itad ko ti kwarta nga utangam. Ngam, agbayad kan to ha? Uwan ka di maray. Di ka madanagan. Saan ka nga itarayan? Adamat ti titulo nga i-collateral bilang laang. Nakita ti kwarta nga inted mo kin kumari man siyang pipita anak ka. Nagado a blue bills. Utang na day jay, tatang. Itaman pa ya pinabuludan. Pagpuunan da ka nung nga aggarden, tatang. Inikak tadamot ti collateral na. Nagpirmamot lang iti kasuratan mi. Anya ti inted na collateral ti utang na ngay. Titulo ti dagada, tatang. No kasta, at dagayam dagada. Adda ka no dagada ijay laod, tatang. Mayat ano kasta? Nariga tagpautang, no awan ti collateral anak ka. Nasaysaya at no dati collateral, ta at least kampante, tirik na. Agpasentro kami kan pinyol itananang. Ay nawaw, apay ijay sentro. Anya ti aramidan nyo ijay. Ipadas mi man mati kunadang ag-shopping. Anya? Kaya't yu ti sumurot, nanang. Sanon. Awan mo't kwarta. Ay kat ilibre kayo awan kwartayo. Adda kwartam aya. Adua. Nangalaam ngay. Ibagayo kit day no sumurot kayo no saan tap no amok, nanang. Sanon. Da kayo laangan kan pinyol ti mapan. Okay. Agrubwat kami nga rudan. Gumatang kam tulangan iti pasarabo yo, nanang. Kasano ngay bakit? Nagatang mo ka dito, iti planom agatangam ko ma. Ay, saan pa'y nga rubla kay? Ura siya nga. Ituloy tanto lang, shopping ito madamdam. Manganta pa'y man. Pangananta ngay? Dito imulatan Ado, di mabalin ang panganan dito. Ado, pa'y mo ti kwartata. Afford tati makan iti dahito amaw. Problema tala ang itano pangibatyan ta kadagiti ginatgatang talakay. Itugot talatan ba kayo? Saan ang mabalin nga ibati? Narigatan. Ambangan mo takawon da. Anya ti aramidin ta dito'y mall pipita anak ka. Anya kumapay, tatang. Ag-relax taan. Ay, mabanog man ay nabagmag na no kastulaan. Ni tatang mat. Worth it to ka di day taabanog yun. Mangan tapay, sakbay nga agpa-footspata. Nabsugak pa'y mahig ka na kaw. Ay nawaw, nabsug kayo man kan saan. Mangan tayo lat na. Tapno maramanan nyo mat ati makan dito'y mall. Sagpaminsan lang, mat nagpasyar tayo, tatang. Isupay gida paggastusan no kwa. Okay lang, tatang. Ang damat ko rin, tatang. Alala, dating karita. No, kasta ti kayat mo. Mang restaurant tangarudan, anak ko. Aguray ka. Kasla damari ang siyang kanila kay na timakit-kita ka. Naimas mo't gayang di makaniti dahito ang restaurant bakit? Unya rod, iso na lang ta nakangin ni naman. Ay nawaw. Bakit? Limot kumarin pipita kay Jayda dyan. Ha? Aywan. Ay sus, nakita datan samot lakay. Kita akit mayak ti isa mo. Ay, awanan. Huwag na yung tarabidan ka bakit?
No kahano nagmulta, impasyar namat ni tatang na. Ni, agturong na dito ko yun ayan tapakit. Anya kayo tarami dun ta. Jesus, awaanan Maamuan nan pinag-shopping ta ti kwarta nga inutang ko. Sa pa inrason ko pagpuunan ta. Ngamen, nabangkrap ti gardin ta. Dahil tangarod bakit? Asidag tanong. Lingdam lang ti dagduma ang ginatang mo. Tapno di na makita. Narikatan. Kunak tumat, da kayo tinakitak marian siyang. Ay, akwa. Inpasyar mo matgayam ni Tata Domeng, Mari Pipita. Wala, tapno saan ang maboring ijay palay. Kantap no mapadasan na mati agmol ako nada. Ay, mayat ti kasta, Mari Pipita. So nalaing ta makapabanog magmagbag na doon nagdoma. Ay, kasta talaga, Tata. Nagasat kay Kitdi ata at da kwarta ni Mari Pipita nga anak yaw. Sa bagay mo't hindi San talaang namin nairuam. So ano nagdoma kita reklamo ta. Makapabanog namin na sana nairuam ti bagay. Iruam yung amina na tata. Saan mo ta parikot ti kwarta ka na kayo kay? Kasla allergy na nga rod ti agmol, pare. Mayat ti agmol, Tata Domeng. Ay, Agpasyar matsag paminsan tapno makapag-relax. Madimot ije balayo akanayon ti ayan mo. makapadanag mo. Bakit? Ay, uwan nga rod lakay. Naimbaglangan ata saan nga ado ti saludsod da. Anya ngayon ti plano mita? Agawit talangan lakay. Kasano ngayon dagiti-gatangom ko ma? Inton maminsan ton. Ang mga numasabat taman ang damari pipita kat biglakit di asingirnak. Wrong timing mo't ngamin dagita. Unay. Ni kumaring pipita ka dito mo awag, bakit? Ay, uwan lakay. Ay no, awag mo't nga awag dito tao. Kasano daytan? Sungbatan man kit di no, naturad ka. Nasurok nga minon ang makatawan di utang ta. Siguro lang di makisarita, bakit? Jakam mo na niya ti bakakin ko na. Yan ba isa? Da kayo mo't tinagsarita iti. Ay, oray sak lakay. Jakam mo na niya ti bagak. Ay, anya nga ti ibagak kat saan tamat nagmula. Naibus ti kwarta nga inutang ta kat saan namulaan ti gardin ta. Bay, ampay nga ro dita, bakit? I-off mo ti cellphone mo. Tapno di nakakulkulitan. Makatawanan ti utang ni Marian siyang kanya. Ay, lawaw. I-text mo nga minan ata umayag bayad. Di na matreplyan dagiti text ko, tatang. Kasano nga roon da ita? Adda ti titulo ti dagada kanya. Ngam kasla di damat madanagan. Awan matanti ko na dangagbayad na. Nangingina pa itadaga, ngumtigatad nga inutang da. Nakaskas da o ngarot, tatang. Irwar mo man, titulo, kakitaag anak ko. Apay ka di, tatang. Amangan man, no, piki na ita titulo. Nupod no kumaako ko ada da ita. Kit madalagan da kuma. Nangruna nangina ti daga ita. Aywan nga agpaisoan niya. Apay ajak na panunot day jay. Talaga amang lukluko dagi jay nga agasawa, tatang. Anya ti imbaga dagiti masiknan king ka. Teke day ta at titulo, tatang. Ay no. So, matlagayam a relax dalaan. Ipabarangay ko man dagi atat tao. Saan anasaya at tikastang aramid da. Peke matgayam ti titulo da. Lukluk kwandala ang tipada da at tao. Sapay medyo dakkel ti inutang da. Dayta nga rod, tatang. Ay, Pagpuunan mi iti garden ko na ni Marian siyang. Namdiyak mo Awan mat nakitak na imula iti sigod agar gardenan da. Ha, da kapitan mati kasarsarita ni nanang lakay. Anya nga tatiw may day baga? Ay sus, kadwa ni Mari Pipita. Amang naduktalan nan apeke jay titulo nga in collateral ko iti utang talakay. Ay nawaw. Ay, jak kayat ti maibalod, bakit? Ay, oray sak mata. Asino mat nga ti mayat ang maibalod. Hindi. Agturungan ni nanang dito ayan tabakit. Mangibabain kayo adwa. Ha? Rumor kayo, kasangwan nyo dagi jay. Sangwan nyo dagi tinakautangan nyo.
Nakababain kayo launay. Nanang, anyang iti ibagami, chay. Ay, kada kayo matan at makaamong agpalawag. Ay. Sino nga may tinang ibaga nga ikula ti ralyo ti peke at titulaw, Sa dino tinapanan ti utak yu adwa. Agpada kayo nga awanan nakam. Ay, nawaw. Ay na, please, Mari. Di na kam ko makadiidimanda. Maasika kung makadakami ta sawak, maray. Saan ama iparbang ti kasding inaramid yung? Siyak pa lang ang tilok ko nyo. Kasla saan tamat nga kumari, ano kastala ang Mari? Dahil na nga rod. Kumare na, nga maaramid mo pa ilang timang loko kanya. Peke ti titulo ti daga nga adda kanya. Isumat lagay ang relax kayo nga agasawa. Pasensya kan, Mari. Talaga lang ngamin, agipit kami. Namus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo? Kwa, Mari. Tinag-shopping nyo amin? Di ko nang kanya kat pagpuunan nyo iti garden. Si kamat pinyol, may isa kamat akong sintidor. Awan nagdumaan nyo iti asawang. Maray, pasensya kan. Please, Mari. Nosak lang, Pipita. Ituloy mo nga idimanda da kita, tapnog nakam da. Nangal-alaan damat iti kastalaing da. Nanang. Wala na, kasta talaga ti aramida. Amangan no pakawanak ida, kat aramidan dan tumanan iti sabali a tao. Jesus. Ay, agyaman nakpipita na kaong. Ikam da kita atap tao, iti pagnakmanda. Ay, nawaw! No awan ti ikolateral mo, ibagam ti pudno. Di ka agaramid iti may kaniwas tapno laang pautangan da ka. Laglagi pam, ano dakas ti aramid mo at adda ang may sagmak ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.